Omu district ya Kazo nibakwatana biragara buganyuma y'abantu mugombora y'engaro kurya inyama y'ente kutekateka kubibire rwire koto abarjurireho burwire bakatandika kufa. Kumbira ni ngezaho kuburiza banjera ngo nomwe abarire ahanteze kwefera ente zibire zirwire koto ekintu kibireho okufa kweyi yihira bwo kurya enyama zente zeferire noho yihira butandu tunagamira ngo igi nyama tirirwa abantu bakecumune nk'abantu bashaka igi nyama igente yeri impangu nete kwerirwa abantu binji kandi nyama kuko no jose y'amahanda no wabana atambura shenge nyama zahira nagirwa nagumiza munagenda nabandi abo makagandi abatakwasa kuzabuca gurero kuse abukweje ni mukinjo noza kushanga kiro no bagiguza 12 hata umuntu yarebe nyama rechip wona zaka naguru umwinji natwara abana ni bari so it's very hard twasatayini. Echi mukizabembezi ba district ya Kazo okushutamaho naho okuganira hanshongeji omushawe w'ebyamatunga wa district ya Kazo acamizengo araho abantu abafire bitu kikamanyirwa bwa buryo burwire bwa koto. Abuguba mbere naki bagambire emirundi mingi ngo entejo kukora akarya kakoko ko mwitaka ningashi koto entejo wajibaga nakaza kongera uburweire omwanya na n'umwanya gwawe ente nizija gumza munzifa. Other two are already buried. The other unfortunate part is that when they were burying the other ones who died, since this disease is contagious, they may not have followed the procedure. So in the due course, so after some time, those are some of the issues. Omurukiko abembeze n'abashaho b'amatungo bagizirengwe ndwaregera burahamwe omu district eji bitunga hariho kugishereka ya neiba ngaha na n'umtown council akafente nkaga distance kake nkaha naha Jackson hakafa ente zisheja entana na munana 3 farms not until bareta laboratory tests about said naka baija bakebera nubo ba differentiating ngo ndwara temwe ente ni faburizoba kandi bayituwe ni hibarasti konke ekito mu mugwitu yitwa bembeze no kugambira abantu ngo tarho kuriya ekintu cyefwerere tarho ente umuntu kuriya ente yefwerere. Amagombora nkaburunga engari mijina hamwe na Kazo sub county beitongo tibine byo kucebeza ndwareji abari no cases bili abafude ako anthrax era waliwo nali kutanda omunga araga obunero naye kirungi omu kubafude yabadda abagente zifude akawuka ka anthrax kati Katonda yamubonereza. Urwire bwa koto bwa kwatente nereteshaga mu mbwina bw'umubiri bwona kandi n'umuntu uri kujukwatwa nagire bironda hamwe birwo gwona gasha kwa Paulo turyamureba.